बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' बिजों फरायसालिनि थासारि। बर' ओनसोलावनो बर' बिजोंनि फरायसालिनि थासारिया मोजां नङा। अखा दामब्रा हाब्लानो फरायसालिया दैजों गोदोनानै थानो गोनां जायो। थांनाय 17 बोसोर बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिपिएफ सोरखारा बर' बिजोंनि फरायसालिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो हायाखिसै। सुस्रांनानै होनो हायैनि जाहोनाव बिटिआरआव सोलायनायनि गोनांथि होननानै 17 बोसोर सोरखार खुंबोनाय हाग्रामा महिलारिखौ गादिनिफ्राय बोख्लायबाय रायजो राजाया। हाग्रामा महिलारिखौ गादिनिफ्राय बोख्लायनानै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाखौ बिटिआरनि खुंथाय गोहोआव लाबोबाय, नाथाय दिनैसिम बर' बिजोंनि फरायसालिनि थासारिखौ मोजाङै मावफुंना होनो हायाखिसै। मख'नो गोनांदि माब्लाबा बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयैनि जेंना, माब्लाबा फरायसालिनि थाखो खथायाव अखानि दैजों बुंफबनानै फरायसाफोरखौ फोरोंनो हायैनि जेंना, थिग बेबायदिनो गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 1990 मायथाइयाव गायसनजानाय तामुलपुर बिइइअनि बेन्दोङाव थानाय सोनाब नावकाटा बालाफारा ओनसोलनि लाइचरन ब्रह्म गुदि फरायसालिनि थासारिया मोजां नङा, जायनि जाहोनाव अखा दामब्रा हाब्लानो दैजों फरायसालिया गोदोनानै थानो गोनां जायो। बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिखौ दिनैसिम गोख्रों नोजोर होनायखौ नुनो मोनाखै। थांनाय 17 बोसोर बिटिसिआव सोरखार खुंबोनाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सोरखारखौ। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि जथायै खुंनाय सोरखारनि नोजोराव गोग्लैयाखै बेफोरबायदि बर' बिजोंनि फरायसालिया। बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिम मोनथाम गोरोबथा जालांबाय। 1993 मायथाइयाव बिएसि गोरोबथा, 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा आरो 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांबाय, नाथाय दिनैसिम बर' बिजोंनि फरायसालिखौ मोजां थासारि खालामनानै होनो हायाखै। बेफोरबायदि बर' बिजोंनि फरायसालिनि जेंनाखौ माब्ला सुस्रांनानै होगोन बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारा, बेखौ समावसो नुनो मोनसिगोन। नावकाटा पश्चिम नावकाटा অঞ্চলত বালাপাৰা সুবাত লাইচৰণ ব্ৰহ্ম গুদি ফৰাইচালি আৰু এইখন স্কুল আমাৰ 1990 চনতে স্থাপিত হৈছে আৰু 2013ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বা আগৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ইয়াত বহুত আছিলে আগত, আৰু এতিয়া লাহে লাহে এই জাগাবিলাক অলপ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আৰু নদীয়ে আমাৰ বহুত ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে, এইটো কাৰণে লাহে লাহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অলপ কমি গৈছে। তথাপিও এতিয়া 32জন ল'ৰা ছোৱালী আছে। আজিলৈকে আমি ইয়াত চৰকাৰীভাৱে একো অনুদান পোৱা নাই, বিভাগীয়ভাৱে আমি জনালোঁ, কিন্তু আমি আজিলৈকে একো পোৱা নাই। ঘৰ হোৱা নাই, বাকী এনেই ৰান্ধনি ঘৰ বা কিবাটো হৈছে, লেট্ৰিন চলি আছে। বহুত কষ্ট হৈছে, তেতিয়া হ'ব বুলি কয়। আজিও ইয়াত বিটিডিৰ চিফ আহি গৈছিলে, আহি পেলাই অলপ কিবা চাই পেলাই কৈছে এইটো বাৰিষাটো যাক, তাৰপিছত কৰিম বুলি কয়। আমি আজিলৈকে এনেকুৱা আশাতে বহুত বছৰ এনেকুৱাকৈ বাট চাই আছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে কষ্ট হয়। ল'ৰা ছোৱালী যিমান বাঢ়িব লাগিছিলে, যেনে কিবা গাৰ্জেনবিলাক বিল্ডিঙৰ কাৰণে বা এই জেগাৰ কাৰণে অলপ অনিচ্ছা কৰে, সেইকাৰণে আধা দিয়ে। এইবাৰ যিমান হ'ব লাগে ইমান হোৱা নাই, তথাপি আমি 32জন ল'ৰা ছোৱালীলৈ ভালকৈ ইয়াৰ পৰা কিবা কৰি আছোঁ। আৰু এইটো স্কুল A+ পাইছোঁ। A+ পাই পেলাই ৰাইজে বহুত সহযোগ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও বহুত ভালভাৱে পঢ়ি শুনি এনেকুৱাকৈ কিবা কৰিছে। গুণোৎসৱত আমি ভাল নাম ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আজিলৈকে যিমানবাৰ কিবা দিছোঁ, যেনে বৃত্তি পৰীক্ষা কিবা কিবি ইয়াৰ পৰা পাছ কৰা আছে আৰু ইয়াৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা লৈ মানুহবিলাক বহুত ভাল কামত আগবাঢ়ি গৈছে। কিন্তু আমাৰ স্কুলখনেই এনেকুৱা হৈছে, এইটোৱেই বেয়া লাগিছে আমি।